Rayon Sports yamaze kumvikana na Ivan Minaert. Rayon Sports yamaze kumvikana na Ivan Jacky Minaert, batangaje ko bamaze kumvikana uburyo iyi kipe izishyura uyu mutoza umwenda imufitiye amafaranga arenga miliyoni 10 z'amanyarwanda kubera kumwirukana binyuranyije n'amategeko. Ibi byabaye nyuma y'uko tariki ya 7 Nzeri 2020 komisiyo ishinzwe imyitwarire ya Ferwafa yafatiye ibihano ikipe ya Rayon Sports byo kutandikisha abakinnyi kugeza igihe izishyurira umutoza Ivan Jacky Minaert. Hari nyuma y'uko ku ya mbere Nzeri 2020 nibwo igihe cy'inyongera kingana n'iminsi 60 Ferwafa cyahawe Rayon Sports ngo ibe yamaze kwishyura umwenda bafitiye umutoza Ivan Jacky Minaert ungana na miliyoni 13 z'amafaranga y'u Rwanda kubera kumwirukana binyuranyije n'amategeko. Cyarangiye kuri uyu munsi wa 60 Ivan Jacky Minaert akaba yarishyuwe amadolari ibihumbi 2 gusa. Impande zombi zikaba zatangaje ko zamaze kumvikana kandi uburyo uyu mutoza azishyurwamo bikazakorwa hagati y'impande zombi. Ibi bikaba byaciye ku rukuta rwa Twitter rw'umuyobozi wa Rayon Sports na Jacky Minaert yemeza aya makuru ko yamaze kumvikana na Rayon Sports kwishyurwa rye. Amakuru avuga ko Rayon Sports yishyuye igice kingana na miliyoni 7 y'amafaranga y'u Rwanda. Andi mafaranga bumvikana ko azayahabwa mu mezi ari imbere. Uyu mubiri aza kubyemera Ivan Jacky Minaert aho yagaragaye ari kumwe n'umuyobozi w'ikipe ya Rayon Sports Munyakazi Sadate. Rutahizamu w'ikipe wayifashije kugera ku mwanya wa kabiri muri sezo ya 2019-2020 Sugira Ernest ashobora kudasinyira ikipe yambara ubururu n'umweru tuyazirwa akazina ka gikundiro cy'abanyarwanda nyuma y'uko ikipe yemereye rutahizamu wayo Sugira Ernest kwishakira ikipe bakamurekura. Uyu musore wavugwaga cyane muri iyi kipe ashobora gusinyira Mukura Victory Sport. Muri Nyakanga 2020 nibwo APR FC yemereye uyu musore kwishakira indi kipe. Rayon Sports yari asanzwe akinira nk'intizanyo ya APR niyo yagaragaje ko imukeneye mu ba mbere. Iyi kipe yagerageje kuvugana n'uyu musore ngo abe yayisinyira ariko ntibyabakundira bitewe n'uko hari ibirarane bari bamufitiye harimo imishahara ndetse n'amafaranga bamwemerera installation ubwo yerekezagamo. Iyi kipe ntiyacitse intege kuko mu rwego rwo kumurera mu ntangiriro z'uku kwezi ubwo bishyuraga ibirarane by'abakinnyi bayo, uyu rutahizamu nawe hari amafaranga yishyuwe mu rwego rwo gukomeza kumwereka ko bamukeneye. Amakuru agera kuri Innocent ahamya ko ikipe ya Mukura Victory Sport yatangiye kuvugisha umusore ngo abe yakwerekeza mu karere ka Huye kubafasha mu gice cy'ubusatirizi. Twagerageje kuvugana n'uyu mukinnyi ariko ntibyakunda kuko atabonekaga. Gusa umwe mu nshuti ze za hafi z'uyu musore yahamije iki kinyamakuru ko Innocent ko ari byo gusa ngo nta biganiro bihambaye bagiranye, ariko amakuru akomeza avuga ko yaba yaragiranye ibiganiro n'umuyobozi wahoze ayoboreye ikipe Olivier. Sugira Ernest wari usigaranye umwaka umwe wa APR Football Club arasabwa ko mu gihe cyose azaba yamaze kumvikana n'ikipe imwifuza azabimenyesha ikipe ya APR Football Club ubundi ikabona kumuha urupapuro rumurekura release letter. Uyu rutahizamu kandi ukomeje kugenda yitwara neza mu mikino yafashijemo Rayon Sports kugenda ibonamo amanota 3. Muhire Keve yakomeje ku bihe bikomeye amazemo iminsi mu Misiri. Umukinnyi w'umunyarwanda ukina mu kibuga hagati mu ikipe ya El Gesh mu gihugu cya Misiri. Muhire Keve ku kintu cyatumye atakaza umwanya wo gukina muri iyi kipe ari ikibazo yari amazemo iminsi ariko byakemutse mbere y'uko shampiyona y'icyiciro cya mbere muri iki gihugu ihagarikwa kubera COVID-19. Muhire Keve yari umwe mu bakinnyi b'inkingi za mwamba z'iyi kipe ahora muri 11 babanzamo. Shampiyona yaje guhagarara ku ya 16 Kanama 2020 banganya na Pyramids ibitego 2. Kuva shampiyona yagaruka uyu musore yagiye agorwa no kubona umwanya wo gukina, rimwe na rimwe akaza asimbuye. Kubura umwanya bya hato na hato byatumye benshi bibaza icyaha kuri uyu musore, aho bakeka ko yaba yarasubiye inyuma. Mu kiganiro yagiranye na Innocent yavuze ko atasubiye inyuma ahubwo yahuye n'ibibazo ari nabyo byatumye atakaza umwanya. Yagize ati oya, ntabwo nasubiye inyuma, ni ibibazo nahuye nabyo, ibibazo byanjye bwite, iyo mpamvu nihanganye ntabwo nabivuga mbere yaho ntarimo gukina imikino yose nuko nagize akabazo ariko ubu karakemutse, ubu nta kibazo. Muhire Keve akaba amaze imyaka 2 mu gihugu cya Misiri, akaba agiye mu ikipe Miss El Makassa ayisinyira imyaka 3. Umwaka wa mbere yawumaze ari intizanyo mu ikipe El Kadiri, umwaka wa kabiri akaba yarawukinnye mu Misiri muri El Geshi. Uyu mukinnyi waciye no mu ikipe ya Rayon Sports wigeze no kuvuga ko ashobora kuba yagaruka gukinira ikipe ya Rayon Sports.
Umukinnyi w'Umufaransa Kylian Mbappe yamaze gutangariza ikinyamakuru The Times ko yiteguye gutandukana n'ikipe Paris Saint-Germain nyuma y'umwaka w'imikino. Nk'uko yakomeje abitangaza, Mbappe yavuze ko yiteguye kugenda kandi ko iminsi yamaze muri Paris Saint-Germain kuri we abona igihe gihagije mu makipe ari gushakisha uyu mukinnyi w'imyaka 21 y'amavuko. Ku isonga harimo ikipe ya Real Madrid yo muri Espagne ndetse hakaza amakipe yo mu Bwongereza nka Liverpool ndetse na Manchester United. Mbappe watwaranye igikombe cy'isi n'Ubufaransa avuga ko akunda imikinire ya Liverpool itozwa na Jurgen Klopp ndetse akanishimira kuba yakinira ikipe ya Real Madrid nk'ikipe y'ibigwi yakuze ashaka gukinira. Kylian Mbappe yageze muri Paris Saint-Germain 2017 avuye mu ikipe ya Monaco yari imutije gusa, nyuma yaje gusinya amasezerano y'imyaka 5 akinira ikipe yo mu mujyi wa Parc des Princes. Asigaje umwaka igera kuri 3 kugira ngo abe yasohoka muri iyi kipe, ariko avuga yuko iyi kipe umwaka utaha agomba kuyisohokamo ashaka ahandi yerekeza. Ferwafa yashyize hanze amabwiriza atoroshye amakipe agomba gukurikiza kugira ngo imikino isubukurwe mu Rwanda. Kuri uyu wa mbere tariki ya 14 Nzeri 2020, Ferwafa yerekanye ikigomba kuzuzwa n'amakipe mu byiciro bitandukanye mu Rwanda kugira ngo amarushanwa y'umupira w'amaguru hano mu Rwanda abe yasubukurwa. Ku wa gatanu w'iki cyumweru gishize nibwo ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda ryatangaje gahunda y'amarushanwa yaherukaga gushyira hanze yahindutse, ndetse ko amatariki mashya amarushanwa n'indi mikino bizatangazwa nyuma. Komite nyobozi ya Ferwafa yerekanye kuwa 4 tariki ya 10 z'ukwa 9 2020 bafata umwanzuro kuba bakuyeho gahunda yari yatanzwe mbere. Indi gahunda ikazatangazwa mu gihe cya vuba nk'uko ibaruwa yandikiwe abanyamuryango ibivuga. Iri tangazo riragira riti: dushingiye ku ibaruwa nimero 116/2017 Ferwafa akanyerezo 2020 yo kuwa 6 z'ukwa 8 2020 twabandikiye tubagezaho gahunda y'amarushanwa ya Ferwafa umwaka wa 2021. Dushingiye ku myanzuro ya komite nyobozi ya Ferwafa yo kuwa 10 z'ukwa 9 2020 tubandikiye tugira ngo tubamenyeshe ko gahunda y'itangira ry'amarushanwa y'umupira w'amaguru mu Rwanda umwaka wa 2021 ihindutse. Gahunda nshya irebana n'intangira y'amarushanwa yavuzwe haruguru muzayimenyeshwa mu gihe cya vuba. Impinduka kuri gahunda irebana n'itangira ry'amarushanwa muri Ferwafa ntizahindura gahunda yari isanzwe irebana n'igura n'igurisha ry'abakinnyi mu cyiciro cya mbere n'icya kabiri cy'abagabo nk'uko mwabimenyeshejwe. Bimwe muri ibyo ni uko amakipe agomba gupimisha abakinnyi bayo na staff mbere y'amasaha 72 bakabona kujya hamwe. Abakinnyi n'amakipe bagomba kuguma hamwe mbere y'uko shampiyona itangira. Amarushanwa yajya gutangira kongera bagapimwa. Umukinnyi usohotse muri kamp agomba kongera gupimwa mbere y'uko asubira muri groupe. Iki gihe ikipe ihaye ikiruhuko abakozi iyo bagarutse bagomba kongera gupimwa bose. Nta mufana wemerewe kwinjira muri stade mbere y'uko aya mabwiriza ahinduka. Amakipe agomba kwiyishyurira ibirebana no gupimwa ko nta covid abakinnyi bayo banduye. Ferwafa izishyurira abasifuzi gusa kuko muri hoteli kuba mu hoteli kw'abakinnyi n'abatoza bizishyurwa n'amakipe yabo. Ibirarane n'amakipe yose arebwa n'amarushanwa ategurwa na Ferwafa icyiciro cya mbere n'icya kabiri n'icy'abagore n'igikombe cy'amahoro. Mu gihe leta yakwemera iyi gahunda yashyizweho na Ferwafa, imyitozo yahita itangira ku bujuje ibisabwa. Ari nabwo Ferwafa izicara nyuma ikareba niba amarushanwa yayo yatangira. Ferwafa igomba kureba ko ayo mabwiriza yakubahirizwa ku buryo nta mbogamizi zabaho hagati y'amakipe, ku buryo havamo ubwandu hagati yo kwanduzanya. Raphael Varane aragira ati: nzabikora mu buryo bwanjye. Raphael Varane yatangaje ko mu gihe yabona amahirwe yo kuyobora Real Madrid akaba kapiteni asimbuye Sergio Ramos azabikora mu buryo bwe. Uyu myugariro w'Umufaransa yafatanyije na Sergio Ramos kugarira izamu rya Real Madrid kandi biragaragaza cyane mu gihe cy'imyaka 9 amaze muri iyi kipe. Afatwa nk'umwe mu bakinnyi bashobora guhita bata igitambaro cy'ubukapiteni mu gihe Sergio Ramos yuzuza imyaka 35 y'amavuko yasohoka Santiago Bernabeu. Uyu musore wegukanye igikombe cy'isi ari kumwe n'Ubufaransa ntabwo yitaye ku bizaza azaza kandi yemeje ko Sergio Ramos ari umukinnyi uhambaye cyane muri Real Madrid. Raphael Varane aganira na Bein Sport: biragoye cyane guteganya ahazaza. Real Madrid ni ikipe ikomeye cyane kandi ifite abakinnyi bakomeye cyane. Ikintu cy'ibanze cyane ni uko buri umwe yiyumva ko ari umukinnyi. Twatwaye ibikombe cya Champions League, hari ikipe y'abayobozi 11 mu kibuga igihe cyose. Ramos umunyabigwi muri Real Madrid. Ubu ntabwo nibanda cyane ku hazaza, ariko Ramos ni umukinnyi w'ingenzi kuri twe. Icyo twibandaho ni uko uburyo dukina duhuza na Sergio Ramos. Dufite uburyo twitwara kandi twuzuzanya. Tumaze imyaka
9 dukinana birumvikana ko buri umwe azi mugenzi we neza mu kuganira n'ubufatanye kandi tumva bimwe nk'ingenzi ahazaza haramutse amaze kugenda biragoye guhita wibona ndi umuyobozi mu buryo bwanjye mbere mu mukino muva byinshi ariko bagenzi banjye buri umwe ayobora mu buryo bwe kugeza ubu sinteganya kuba naba kapiteni wa Liverpool wa Real Madrid igihe cyose Sergio Ramos agihari. Rutahizamu wa Kiyovu Sport yegerejwe aho aza gusohorwa mu nzu nyuma y'uko abuze amafaranga yo kwishyura uwabereye mu nzu. Umukinnyi ukina asatira izamu mu ikipe ya Kiyovu Sport Okenge Lulu Keve akomeje kugorwa n'ubuzima mu buryo bukomeye nyuma y'uko ubuyobozi bw'ikipe akinira bukomeje kumutererana. Uyu mukinnyi wamenyekanye cyane mu mwaka w'imikino wa 2018-2019 ubwo yitwaraga neza mu ikipe ya Gicumbi mu ntara y'Amajyaruguru. Tariki ya 17 Nyakanga 2019 nibwo uyu mukinnyi yerekeje mu ikipe ya Kiyovu Sport asinya amasezerano y'imyaka 2 azamugeza umwaka utaha 2021. Kuri ubu akaba asigaranye amasezerano y'umwaka muri iyi kipe ya Kiyovu Sport. Okenge Lulu Keve muri iyi minsi ari mu buzima bushaririye cyane aho atangaza ko ubuyobozi bwa Kiyovu Sport nta kintu bwitayeho ku bibazo bye bimukomereye bishobora no kuba byatuma hirukanwa mu nzu akodesha. Uyu mukinnyi aganira na H. Innocent kuri uyu wa mbere tariki ya 14 Nzeri 2020 yahishuye ko ikipe ya Kiyovu Sport imurimo amafaranga yanze kumwishyura akaba ariyo ntandaro ikomeje kumutera ubukene. Yagize ati nkomerewe n'ubuzima cyane muri iyi minsi, ikipe ya Kiyovu Sport indimo ibihumbi 500 yanze kuyampa, ku by'ukuri ndakomerewe kuko uwo ngerageje kubwira ikibazo cyanjye wese aranyihorera. Nitabaje umwe mu bayobozi ba Kiyovu Sport Ntarindwa Theodore nta kintu yigeze ansubiza kandi nyir'inzu yampaye iminsi kuba namwishyuye mu gihe natinda ashobora kunsohora kandi ikipe ya Kiyovu Sport yakaba inyishyura ikareka kuntererana. Uyu mukinnyi ni umwe mu bakinnyi ba Kiyovu Sport bavuga ko bari ku rutonde rw'abakinnyi bashobora gusezererwa n'iyi kipe bigendanye n'uko umwaka ushize w'imikino ya 2019-2020 atigeze abona umwanya uhagije wo gukandagira mu kibuga. Ikipe ya Kiyovu Sport muri iyi minsi ifite ibibazo bishingiye mu miyoborere aho iyi kipe ikomeje kwitegura amatora y'abayobozi bagomba kuzayiyobora mu gihe cy'imbere. Mvukiye Juvenal akaba ari we uhabwa amahirwe y'uko ashobora gutorerwa kuba perezida w'ikipe yo ku Mumena.